Madume ka gae ke a go amogela go leihlo la setšhaba ka leina ke nna Raymond wa ga Mojapelo. Eskom e lla ka gore bokgodu bja motlakase le tshenyo ya dithoto ke tšona di tlholago kgaotšo ya kabo ya motlakase ka baka leo ba latlhegelwa ke dimilione tša diranta. Good evening. Eskom laments that electricity theft and vandalism are the cause of power outages. The institution also loses millions of rands as a result. Tiriso e botlhaswa ya motlakase ga e ame ditheo tse di rebolang motlakase fela jaaka Eskom le City Power. Maafrika Borwa otlhe go tsenyeletsa bagwebi, baagi, ditheo tsa tiro le tsone disenyi di a amega. Kelo e kwa godimo ya kgaogo le kgaolo ya motlakase ke ditlamorago tsa bosenyi jono. Ne re sa ye ko dangeng, ne re lata ko di-street lighting. Neng motho o tshwerwe ka mabapi le ho utswa di-cable ka osane wa mmona mo strateng. About 5.6 billion rand e leng gore re lositse what we call non-technical losses. Mongwe a ka se tlhaloganye maitemogelo a go dula a sena motlakase jaaka Thandiwe Chabalala. A re e sa le lefelo leno la bone motladi le nna teng ka ngwaga wa 1986 ga ba itse gore motlakase ke eng. Wa tseba lona le enjoy ya sama, rona re utlwa bohloko because dijo di a bola. A rena di-fridge. Re besa ka ditofo tsa malatlha. Wa se bona ke se stofo sa malatlha. Wa bona pizza ya teng e jwang. Re beya ha o besitse ka stofo, o beya metsi and then wa peye o aine. Because ha o tlo fela mollo o a o sana ntho o tlo yetsang. A re ba ne ba neilwe lefelo leno ke puso ebile ba le duelela. E rile fa ba ne ba tshwanetse go sutisiwa, bangwe ba ne ba setse ba ba tseetse ditsha ke ka moo ba santse ba lefa. Ne go patalwa rent, I think nearly 65 rand ka nako eo. And go ile go bana le pleke ko Snake Park. Ba ile ba nka batho ba ba thota ba isiwa ko Snake Park. So ka nako ne rona tshwantse re thute bele re thoma dintwa tsa batho ba Dobsonville le ba Meadowlands ba batla ho occupy di-tent le bona and re le ra sia jwale. A re o eletsa gore le ene a le jaaka maAfrika Borwa otlhe. Re batla ho experience load shedding e batho ba buang ka yona re tsebe. Rona ntse le re gona le load shedding a re tsebe ke eng ntho eo ka bana ka nako ke ikwalletse mo mkhukhung ke laitile ke rest. So re batla ho experience that load shedding. Ngongorego ya ga Rre Maphato ke gore fa motlakase o sa duelwe kgotsa go sentswe mabokoso a motlakase le batho ba ba senang molato ba amega. Eskom ha e retreat hantle. Re patala motlakase hona le batho ko fela example o thola ile re o patala motlakase nizo ya o ha e patale motlakase. But ha e tlo re punisha ka go fela. Thola re ka go fela ha re sana motlakase. And bohloko ba taba gore ha rena access le ko Eskom ha o kene. When you go there o lo reporta ba o bolella gore o tshwantse o phone and then the phone ya teng is difficult gore o kene mo because whenever o phone haholo ha o na le wa utlwisa re sebedisa airtime ya hao. Airtime e tla be fele ntse ba o bolella gore the line is busy o jwang press 1 di eng Eskom ba advertise Eskom mara ha o kene. We are talking about food. The first thing ke dijo. Nahana hore kgwedi fedile re qeta go gola sasa right re zama reka cruzanyana eo e tla re at least hore pushanyana bo di nama bo di eng we keep on we end up throwing them away because diabola kere and then o tlo di kenya kae. Tse dingwe tsa dikgwebo potlana e bile di tlhobogile ka motlakase ba dirisa gase go tsweletsa dikgwebo tsa bona pele. Sikhethe ukusebenzisa igasi kunogesi ngenxa yokuthi mawusebenzisa igasi ibhizinisi iba consistent. Awubi nokuthi load shedding so awusakwazi ukusebenza but ukusebenza kuba yinto ehlala consistent. So it makes it easy to run a business. So ngasho ngithi igas for especially the type of business esiranayo it's conducive to ukuthi sihlale serve ama customers wethu.
malobanyana fa substation ya Mozola mo Soweto ile ya batla e sha lore. Dipatlisiso tsa Eskom di bontshitse fa molelo o bakilwe ke tiro ya bosenyi. Mafelo a ka nna robongwe mo Soweto a ile a tlhoka motlakase ka ntlha ya tiro eo. Robert Molautsi a re seo ga se tlhokisi baagi motlakase fela, se kotsi. Ke dikotsi e leng gore matsatsi a re bona di le ngata haholo because ke mo ba yang teng ba utswa di-cable in the process ba na le gore ba lemale mo ngata ba bona ba tlhokofala re se ka re ba lemala because they don't even come out there. Fa motlakase o tsamaya jaana ke mo kgwebo ya gase e dirang sentle thata. Obviously bro, obviously na kanjani like ayitima immediately mayicima like ngena ama-calls ayo more than 100 angena like through ifoni yami, so amanye angikhona ukwahendlela vaya vele ngisibhanisa ikari encane ngisibhanisa ikari eyi-1 for manje yabo, but isikhathi masitebele sihamba ibhizinisi izokhula. Into engiyifuna vele ukuthi ngibe ney'kara maybe boma-3-4 ngikhona ukulanda lo mgasi. Nowadays okay wabona ho etsalang mo kasi ke low shedding tse baya, you know la sentse re timela go latela go sa tsebe ho etsalang, but no la se sentse bana le number tsaka ba khona ho founela ba nthola ke tle go jareteng. Re phela ka gas ya tura. This 9 kg is 270 and high last kgwedi. Tshenyo e kana e bileng e itsa Eskom gore bola motlakase ka tsela e siameng ga e mo mafelong a ba ipei fela. Eskom ya re tshenyo e akaretsang go ikgogela motlakase mo matlong ke poelo morago, ebile setheo seno se foloditse dimilione tsa diranta tse nkabeng ba kgona go fetla motlakase o lekaneng ka tsone. In the past year, I mean, about 5.6 billion rand, in gore re lositse what we call non-technical losses. Non-technical losses go wana gore batho ba bypassitse di metera ka po wa itse go na le ba buy one get one free ba goes vending. Mo ngwageng 12 months e fetileng re spendile about 300 million ka go replace tsona di transform, and ya ka ga ke bua le wena gape yana re na le about 2500 transformers e leng gore di a overload, ga isenke di fitlhe mo e leng gore di a explode, mare di etsang di a overload because baagi ba berekisa more than they are supposed to. Botlhoko ba teng a se re box ya rona e senyehile, box ya rona ya senyela. It's just Harry Cherokee is overloading because high winter hour and we need them federal battle by permits, but it's a problem. Eskom le yona yo tsa nako gore e replace because ga re tlo re replace ga re bana re tsa di investigation re kry ile gore di metera di bypassitswe and then re ka se ra tsenya transformer e nngwe go bypassitswe di metera because e tlo re ga re tsenya transformer ele le yona go etsagala fela yalo yo nna fela so sa molebe sa gore re tsenya transformer batho ba e berekisa ba bypassitse di metera. Daphne Mokwena a re go wa ga motlakase go bakiwa ke gore Eskom yone itse ya bela palo e rileng ya matlo ka motlakase. Fela baagi ba aga le go thapisa diphaposi mo dijarateng tsa bone, diphaposi tseo di dirisa motlakase le tsone di be di imela transformer. One of the reasons tse leng gore batho ba berekisa motlakase o montsi o kry ile gore motho ka mo jarateng a ke ona ne baagi ke ba hiri a ke ana le bahiri yalo motlakase o leng gore o tlile ha thoma ntlo ya ge the original house a tla mo rona tlo applyela motlakase rona re itse e le yona ntlo ile so motlakase teng o lekane ntlo eo yaanong ga o thoma o nna yaanong le dintlo tse di bahiri ba bantsi ka moara jarata o itse gore motlakase o house wa imelo a kere wa mo ntlong yaanong e ra gore tripa breakera ko ntle banong ba irang ge baagi ba bangwe ba tla bona di-legal technicians di bypasse di metera e le gore banong go tseiwa motlakase wa mahala ka mo Mogodumo street di street light tsa teng a di sebetse because City Power ba boleletse gore as long ko mekhukhung ba sobele motlakase
a never ke lokise di-street lights tse ka gobaneng ga di tlo ba on ba tlo gutla gape ba tlo utswa motlakase ga o sheba ka haholo mo makeisheneng go na le taba ele ya batho ba hirang ka montle so o na le fumana o na le mekhukhu mohlomong 10-15 ka mohara jarete e itseng so batho bana mostly ba connecta electricity le ngane fumana gore that power ena ya imelwa haholo because batho ba sebedisa di-appliances ka go fapafapana tsona. sebueledi sa sepodisa sa metro mo Johannesburg Xolani Fihla a re go nna thata fa ba fitlhela baagi ba setse ba itsetse motlakase. Regarding acting, once the spider web networks unfortunately there's nothing much we can do because we don't have the expertise so do closer and we'll rely on the power utility suppliers. But on a proactive aspect of it, we want to catch people who are in the act of doing it and also working with the information that we get from community. Diabo Setho ke mmegadikgang wa tsa moruo le dikgwebo mo SABC. A re ka ntlha ya botlhoka tiro, baagi ba itlhomela dikgwebo. Tse dingwe tsa dikgwebo tse di tlhoka tiriso ya motlakase le tsone. ba etsa bo di-gate o hloka motlakase o ka weldela ditshipi tseo go na le batho ba leng gore ba pheya dijo na le batho ba leng gore ba roka ba hloka motlakase kaofela seo kaofela se hatella system ya motlakase ha se rona fela re le Maafrika Borwa ba qalang di-business kapa dikgwebo tse nyane o fumana gore le batho ba hlahang ka ntle bo Lesotho bo Malawi ba balela naheng ya rona for mabaka a fapafapaneng mo ba tswang teng le bona mokgwa ba iphedisa ke hona go ba qale di-business hobane ba bangata ba bona ha ba na ditokomane tse lekaneng kapa tse nepahetseng tsa hore ba ka ya ba kena mesebetsing e formal kapa mesebetsi ya diofising. Le fa seno se godisa moruo wa naga se tsenya tiriso ya motlakase ka fa tlase ga kgatelelo. Ka nako e le gore load shedding e ne le ya go stage 6 o no bona business tse ngata ne di kwalwa di sa kgone gore di ka emelana le ntho tseo ba bang ha bana le tšhelete gore ba ka reka bo di-solar system e le gore ke tsona tse re di bitsang di-alternative system hobane di a tura. Ke ne ke hirile ko jarateng ya motho so wa tseba ka nako engwe dintho di felletsa di sa tlholo di ba sharp maybe between wena le mastandi and then ke le ka felletsa ke etswa and then ka phutha ditofo tsa ka di beya because di sebedisa motlakase if ne le tsa gase maybe ne ke tla ncenga ka gase but di batla motlakase so that's why ke re motlakase ha re ka thola motlakase o ka change maphelo a rona because if ke tlo thoma business ya ka hape nka se bereke ke le one maybe ke tlo nka ngwana neighbor and then ke tlabe ke thusa that family ngwana o ha gola o nka something o isa ko ntlong ka pomme o le ha gola o nka something and then bana le borotho at the end of the day. Lerato Thinani o supile mafelo a rekang dilo tse dikgologolo ka menwana a re ditheo tse di ka tswa di eteletsa bosenyi le go utswiwa ga megala ya motlakase. I believe Discrepiati, they are also condemning crime. Our brothers and sisters succumbed to drugs. Reality is that we are facing a difficult time where we cannot want to control everyone with their own businesses. But also we can say Mapodisa, liba Discrepiat owners, basebedisane le mphakathi because the owners are equally members of the community. And then libona ha ba tliswa our brothers ba tlisa dintho tse hutsitsweng tlamehile ba stop ho etsa jwalo. I will also say mapodisa a itlwaetse ho raida ko Discrepiating to make sure gore dilo tse tswang mo mphakathing ha se tsona tse rekiswang because if I would ask what's the purpose of Discrepiat if not for condoning crime. Kune khopha engacacisa nje ngayo ukuthi esingayithathi ngoba sisebenzisana namaphoyisa iscrap siregister i-police station nalabo esiba thengisela iscrap abesiba supply bayasifundisa kakhulu ngazonke into esisithathayo nesingasithathi so i-cable esingayithathi i-cable ka Telkom Eskom Prasa Railway asithathi lokho phaleyo.
puisano ya mekgatlo ya baagi SANCO le Eskom go duela madi a motlakase a lekanang kgwedi le kgwedi ga ise ungwe sepe. Thinane a re ka fa tlase ga maemo a ikonomi e naga e le mo go yone baagi ba palelwa ke go duela motlakase. Ne tlamehile re bontshe Eskom ba ikemisetso a rona hore re batla flat rate re ipatale as Soweto as a whole 100 rand every month, but as Eskom run a business sometimes dilo tse ding re le baduli ha re di etsa re kopane re utlwana re le ngatana e le nngwe moving forward with one name. Eskom will listen to us. So Soweto ke khale re write off at that ya teng re tlhakakakala ka gonne ntse re baagi ba re no re tshwareleng re tswa kgakala re utlwe re go write-we off re thome from the clean slate ba tswelle pele gape ka go sa patele, and hence re bone gore ga re tlo utlwana ka yona kgang eo ka gonne re phela re write off ba phela ba sa patele re kampane re tsenye di prepaid meters, and hence o bona gona no go nang di prepaid meters. Motho ga berekisa flat rate ka mantswe mang ha ana le bahiri a re ba 15 ka mogara jarata akere next door o na le fela a re bahiri ba bedi or ga ana le bahiri, so ka mantswe mang ra re o lo wa bahiri ba 15 le ena wa mohiro mo wa tsentse ba berekise ba patele ka go tshwana, mara ha o lebella re transformer e re rona tsentse re itsenye ina le batho ba ya ke ke batho ba 15, so o na le batho ba 15 ba additional, so ka mantswe mang Eskom ya no di cost tseo tsa batho ba 15 tseo tsa additional powers or consumption e leng gore e tseiwa ke batho ba gatikeng ba hiri ba e o patelwa ke mang. Ga se botlhe ba ba dumelanang le therisano ntle le morusu. Gantsi fa go sena motlakase digongwana tsa batho di parega mebila ka melelo le go kgoreletsa pharakano. We do not condone that barbaric action. Honestly speaking, it's not easy to control a mob ya batho ba angry in terms of them ba sena motlakase. Eskom must make sure gore communication ya bona e be effective. They cannot want to rely on communicating on Twitter or Facebook, reaching out old people or batho ba disadvantaged to those social media platforms. Those people can reach and get information gore Eskom e hokae. Eskom at least e fumanetse hore e ka ya etsa sure hore badudi ba fumana communication in that platform ya radio, because almost every person o mamela radio, e ka ba o moholo e ka ba o monyane kapa ha ona phone kapa ona le phone. Baagi ba re ba kile ba leka go khurumela mabone a bone a mo mmileng gore disenyi di sa utswa. Eskom ile ya ba itse go dira seo. The problem we are encountering ke mabone a ba khomola bantsha ke tsebe ba dintsha di eng, so rona from mo re le ra tsamaya ra buisana le city council re buisana le yona ya tla ya lukisa mabone mara ba bolella is back to square one ha mabone a later, and then the following day after 2 days ba tla hape ba shimane ba le ba, then we decided to read well there, but ha ba tla bona gape city council le re ha le tsebo ka wedela ntotse tshwantse di kene moya ene le rona re gutla tshwantse re khone hore ha re batla go bula re di bule easy, so tshwantse di bane le holes mo tlo khona go bula easy, but now how re wa checka ke go gutela morago because ha rona re qeta wedela bona ba dithatlamolla ha ba qeta dithatlamolla ntwana tse senyang di atla gape di ya bula. Re thusa hape le CPF, but di patrollers tsa rona di a sebetsa tse le horeng ha motho a tshwerwa etsa botsotsi wa nkiwa o isa police station o faceana le ba molao. What I do feel important is through collaborations, these integrated operations. On our part, we play a supporting role. The dismantling illegal connections. We support the power utility suppliers and also support with South African police services. Now, in Twebuhlokwa, I think we need support from the community as well, collaboration from the community, because within the community, the blackouts within the community. So if obona hore khona le motho o connecting illegally,
contact the relevant stakeholders, whether ke Maponesa, ke City Power, ke Eskom, then re tla fitla, and then we make sure we do what is right. Naledi Police Station in the Jabulani Police Station, we as Sanco, we have marched to the police station Dilipedi numerous times. Re isa di memorandum, re ba hlokomedisa ka tshebetso ya bona e seng effective. Ha ba respondi ka nako e tshwanetseng, ba tla o bolella hore divene ha diyo, neng motho o tshwerwe ka mabapi le ho utswa di cable ka osane wa mmona mo strateng. So it's a challenge. Go na le ba setse re ba tshwere pele ba diri ba Eskom ene gantsi that is why re ko baaging ge o bona modiri wa Eskom ka at least di office tsa rona di a itsege ga o bona modiri wa Eskom tsa di number plate tseo tsa motho o dirang yona tiro e sa tshwannang e tswileng ka mo molaong o tlo gore bolella ka gone yaanong ga le mo fa tšhelete kana tshwana le ke nane go bua gore kana when there's a corruptor there's a corruptee and he lona le baagi le ntse le mo fa tšhelete because ra itse gore ba tsa tšhelete mo baaging a kere ga ntse le mo fa tšhelete banong la mo rotloetsa kere gore a etse yona ntho e sa tshwannang eo ene lona lo itsenya mo mathateng ka gone ge Eskom e etsa di-audits e kry-a gore metlakase ya lona e bypassitswe e kry-a gore ore ka nako e leng gore transformer eo ya thunya ka mokgone ke bua ka teng le yaanong mathata a sala lona ene motho o wile. Jaaka Thandiwe, batho ba ba iphitlhelang ba dula mo mekhukhung ba eletsa ekete mafelo a bone a ka tsengwa motlakase. Eskom e ka se tsenye motlakase go fitlhela masepala o ba naya tetla. Batho ba ipa a kere ba tla ile ba ipei mo ene gantsi mo ba ipeileng mo teng ke setsha tse leng gore masepala le ene ga ana tetla ya gore a ka reng mo setsheng seo kry e le setsa se se private banong setsa seo go tlosa batho ba o nna mathata gape mariano go ba fa service nna mathata ka gone ga gona gore o ba fa service mo setsheng se seng sago o le masepala a kere and le rona re directwa ke masepala ke ena tla re botsang gore e tlang le tlo fund di-service tse tshwanang le motlakase rona ke re bereka ka motlakase bona ba fe ka di-service tsa metsi ba tsueje ba fe ka service tseo rona re na le utlwa ba bua ka bo di-flat rate ba re wa tura re batla ho experience that re tlo patela motlakase we are willing to pay re spenda bokae for gas for dikerese for patsi so ha ke rekile motlakase ke a tseba ke re ke tla o controlla yang gore o kgone on lasta maybe wa 500 o tlo on lasta for nako e kana and then ka bane ntse ke na le stofo sa malatlhe ke a pay stofo ke a pay ka stofo and then ke avoid o sebedisa stofo sa motlakase we are willing to pay. Bosigo gone go tsa nako gore Eskom e baakanye di-substation tse di sentsweng. Setheo sa Eskom sa re ka ntlha ya fa megala e kgolagantswe ke disenyi go nna kotsi thata mo maphelong a badiri ba bone. Re fitlhile mafelong a lenaneong la bošegong bja lekgono bošegobele re na gape mošupologo o tlago ge nako e le seripa morago ga iri ya seswai mathapama gona mo go SABC 2 o ka re ngwalla ka email go leihlo la setšhaba @sabc.co.za wa re ngwalla go letlakala la leihlo la setšhaba go Facebook mananeo a leihlo la setšhaba a hwetšagala go YouTube o kwa ka lenaneo le latelago theeletša Thobela FM le Sedi FM le Motsweding FM go tša go nna ke re a ebe boroko Shalom.